Penat kozazun, un reportage hir et brezonak, skignet, Bob Zun war RKB. Salut toutes, deus pet a vo koze de penat koz ar zunman, deus ar c'hlañioù a deus ar girger, war dro hanterkan a dut oa be bode de kalak d'ar zadorn per warnugen a viz revreur, gant c'hlañioù, da vont d'ober ar strolat ze oa an unanet meur ar strolat deus evro e dovil do warnugen, divenerien an argoat deus kalak, zanvek, speit, zan Nicolas, berien pe c'hoaz deus broleon, e pen kent an mis revrer deja oa bedozo d'un dewez war sujet ar sujet justoir e zannigouden gantem, dalc'het eve da zispen kleñioù a girger e pebler er vro, distruj o gret mez a lezen gant un nebeud iniennou a liez herve tud ar strolat a c'houlenn ur moratouar war an disk ar kleñioù. Guillon be vétérinaire e kanton de Kalak, et ne va kontedi peto a koz oa be pedet tut ar strolat kleñioù de zon de Galak NDC. Am de bourg en goud, am barbourg, tre naous a CMB, hefen big rassen zo a goud hefen var blassen, hat hefen tre nostaliri les marronniers, a goud hem trusk tien archer en a var hen kalanel quoi. Yo van tukle ya hebet dizah tout de girgi. Goud au moyen de zone Goed om een de welt lemmen in die bist de en door stereo was tussen keer normaal. Maar ga niet meer verder de paysante de welt daar. Maar je de don là, pem zit zo want dat was zo niet goed. Maar laat de don vanti le gozel longtemps mais denk je dat. Maar dat gozel, hè? Tu de GIA FNSEA? GIA FNSEA CR. Un tamm goude oai un tropat labourerien douar benefin de ziskwel sioul o enebiez en o mesk oa ur zaver zaout lez de splougonver. Ron eus met gouvet petra zo, quoi. De dout oel, quoi. De dun oel. A de chilo. Ja, chilo a vit komprent petra zo. A te hanve mad ar jeu, pu gur de labour an douar. Ja. Petra zel feuste war girger. War c'hlañioù zezo an dra a lak a labour de diez ouijou, pe tamman e kavez e dra important mirennet. Petra zel feuste war zel. Redve mirennet, zezo zur. Mais oui, j'ai fait ce que je choisis de 3 ou 4 à blanc de noustilles. Pris je un tracker à un troal et vite tourné dans le commande quoi. Hein. Bon, ne keret l'agné toute wandoa, mais neta entretien voilà. Dehne kempen. Ja voilà, ja. Divaran. Ja. Mais isolable. Ve que j'y cours de calce à labour en douar, vi pezel à labourzer quoi. Bah non. Zo man bet de vord, mais releve n'était entretien né. Ah te heberedit dispen girger ouejou blanc de te heberedit a ouejou neta mais discar blanc dit vrassa tambien bah ya grenmus mais bon elle veut igual quoi. Ja. Titi jonge que dit vo de benak edamant war dro kalak dispenet kalzmur girjou a vo wel o blenen. Ah non. Zévo gret blanc de am zo loint
au secteur on bro gant loanet. PV loenet VM kad Ja, red gerji vid loant. Puis velez une température vel erin de groer quoi. Red veg loan gard gerji. kan tom disklo. Dislo. Talvoudus braze a c'harzawek wid ar veo liestet hag enep dir a izamman an in. Me koustuze ober war izro a poezanra a c'houstse war a rum tut epken koulzlaret war a laboureien douar. Juliette Cabasso-Roger deus ar media dizal splon a lar hir ur dem war an enklask a oabet imbanet gante war ar c'hlañioù e filmis c'hwevrer dovil per war nugen. Sujet da bouez evidom hag nizo meur aini o jom war mechou hag eve gwelet rodrodium klejoù a kircher o vont di varvel hag gure pa kroger da furchal an tamm evarz deus petaz o droat peget d'ober a perak ve diskaret ar lechou e dedenusker ar sujet. Ar pez neus lakaet ar anon da vont da enklaski war ze ie e ar fin eve anavezet maz e breiz ar remembrement hag an dud a jonj dean e echu hag neve ket ken neuze kemese diskarget klejoù hag ar gurnez e ma c'hoaz ar remembrement o vont d'un doar ebenak e lerioù e ler ma ne oa kebe kemese ak le jeu diskaret e blavechou dekatrugen. Ya pez a larit barz an enklask ben ar fin er blavejou zo ton hag e mantrao c'hoarveout diragom daoulagat drem ar vro zo chanch hag zo vont de chanch pen da ben c'hoaz e blavejou zo ton. Ya, davad, goude neket ar memestra e breiz a bez, pa ve sellet da skouer deus lerioù trodro loudia pe me arme, neus ket gwe tost sebet ken, me a reon neus gret ur garten just a war e brodreger, a su brodreger, a zezo lerioù e ler ma ve deus klejoù e leiz c'hoaz, me mon a raio war vrasat penaos an tiez ferm hag an atanchou, hag an dud zo vont var eleve a neus ket tu di avang da kemer an tiez ferm a neuze ez a yo var vrasat hag pa ve braset un ti ferm me ve diskaret klejoù. Eve braset ar parkeier a diskaret kleñioù. Setu. Koze a larit deus ar c'hlañioù, deus ar girger a gazo gafti ur sort arouez deus un enebiez a c'halbean tolennet a liez tre a labourien douar, an ekologourien, ur zel un tamm zimpl, marteze, a barz an enklas justoar e ve displeget penons de gentan, neket an dra kenezet se vid labourien douar dehan net kempen ar girger, pu ur neven ket jikour kalz ben ar fin. Ya, red e kaout ur c'hoant braz da virou da ar girger hag gure pa vezer da unan ba un ti ferm gant me war me peuseur pet de vezarat da gempen pa ve klejoù a kircher a gwe e kreiz e zez dalv labour kempen a han amzer hag er fin manko da rat tud d'ober ye a labourien douar a zo nebeut hag neuze penaos ar kilometrajou a gircher a zo da gempen evit pepini zo vont var vrasat. Ya, ben a fin vid a labourien douar e vein gwelet vel un dalr kentor vid un dra zigas, un dra ben akede ben a fin. Ba zezo ervez liez e lar a labourien douar bezeus tud a bep sort, bezeus tud a labour start just a war evit mirou da lejou hag a rag eve digaset un dra bennak do vicher, a red e lar memestra ar lejou hag a kircher hag ar gwe a zigas un dra evit a labour douar a fet dour, a fet liez bep surtet hag a fet penaos mirou deus an aouel pe me arme, me gure evit lot zezo un dra da skarzar hag e kemer plas, hag eve delioù o kouezat var al legumaj da skouer hag seurtrok. O vreinan hag a zigas togo tousigi. Setu, c'hoaz on eus bet skouerioù memez gant ar bio da skouer labour douar zo gounit spinach.
m'avait deus un delien gwe dero da square barz ar spinach ve laket peptra fin kollet ve peptra ne ve ket kemeret ken gant ar stalioù m'avait deus un delien aneke spinach ne ze setu peta ober ba skarza ar gwe ne vo ket kuden ken quoi.
emañ bro an argoat o cheñch drem pendaben. Diskar ar c'hlañioù hag ar girger, sellarhe danve enklask diwe an splan, zellet deus kazet energienezet ar media dizalc'h a dostor deus an trou, desa kinnig ur zel klok war ur sujet a vremañ, talvoudus braze a ar zaouek vi pezel ar veo liestet hag enep direizam an in, me koustuze ober war izro a pouez an ra a c'houstse war rum a tut epken kouzlaret war labourerien douar. A daoust a reolennou a lezennou a war falad stad ar girger er vro, Juliette Cabasso-Roger de Splan deva laret hir ur dem war an enklask BM bannet e filmis revrer. Un enklask an veut bocage la fin d'un paysage gant Yann Malo Kerbrat a Nolwenn Weiler hag a zo da lenn e galek hag e brezhoneg war Splan pik org. Penons eve jikour tampennom a labourerien douar de hag a zo intereset gant ar fet de dehannet hag kempen ar girger a zezo ve komzet deus ar politikerez labordouar a live en Europe, zezo an dragentan ben ar fin. Ya, ar pak neuze, ya, roet ve nebeud eurioù evit pep kilometre a Girger. Neuze nebeud arran ve roet evit ze, hag da houde ma peusant kaout muioc'h hag ar fin ne ket kalz, meus ket ar chifre, mais dam chose 6 € evit ur kilometre, ar pezh ne ket kalz. Mo de soan a labourerien douar kaout chikour ouzpen, e daou sevel teuliadou spontus hag fin redek beza menetre evit kaout chikour hag ar an ouzpen. Hag pez ve displeget gant ar ba nenklas kurez o ar sakre meskach reolennou pa perachou vit pezel bon, pas ve c'hoant de siskar ar c'hlañ, met die de gempen neon ben a fin. Ya, gure tost e sort diskar ar c'hlañ eget kempen a neon. Hag meur a doar eo zo d'ober, me ar fin drouet o deus a labourerien douar da skarza ur c'hleuz gant ma ve kompenset velaret. Ar pezh adalv, skarzet ve un, hag eve gret un al, e kichen pe fin, en ler al. Me ze diskouz ar mat en klask ne ket fin, ne veke paret ar guden gant ze, hag neus ket tu kenveria gwe a zo marteze kant bloaz, gant un tamm douar a volaket hag gwe diao an flam. Hag nebeud plantenou a zo daou lakouz. Dreistol pa ne veke gret vardro ar gwe ve plantet var l'œil nevez d'an vrasa a varv hag bon, e gant a labourer douar volaret même eus plantet, mais e gurnez voke deus ur garzken just a war. Ya, ur pez program zo blenniet gant ar randvro, Breiz Bocage, a justoir PVZ deus a chifrou, e kem pouez a war an niver a kilometradou, me ben a fin pez a larit ban enklask, Juliette, kalite a har zaouek dre vraz, ar Bocage, a zo o vont de trou pen da ben a fin pa vezelet deus penons ar girger hud un nak un trou tu m'attends mes bêtes. Non, just a war a blamor de sort trao da vez a aoutret a fet de diskara klejou a zo beotre hag pimvidik a fet evit an natur a erleriet gant trao a ninke agalite. Neuze, ya, a fet chifrou, a fet kilometrajou, e tampet am stabil an trao a dalek daouvil ugen, me a fet kalite ve kollet e leiz, ya. Hag, gant ar randvro, just a war, laket e plaz Breiz Bocage, ar program ve neuze evit ar rantaoui ar planta gwe, me ze zo evit planta klejou a Kirchard nevez. Sanset ne ket da vez a implijet pa neus ran unan bennak skarza un a planta unan al. Ma lenner an enklask e gouveler e zo avechou, meskachou ete an trao, mais 107 Breiz Bocage a zo evit planta
klejou a kirchar nevez. Gahe an en klask on eus a terset ur bern pe neus tud war an dachen a zo technicien bocage, neuze a zo ur post resis a fet melestradur, hag a zo e kar deus a kirchar. Hag Hervez bez eus re a jonge deo, bon, ne keret sanset an aran evit chikour da skarza c'hleuz evit lakadoun an all, me ma vegredze en doare da vont barz antiferm, da goje gant a laboureur douar, marteze, bon, e vo skarzet harz, me vo plantet tri da houde, a drugarez d'ar program Breizh Bocage neuze, bez eus reou a larz ezo, a hal beza efedus, rag en doare da memestra beza ie fin gouzout peta zo skarzet, a klask pare an trao, hag bez eus reoal a lar, ba non, a rabat a hantaoui a an distruj, neuze. Ya kar benefini a gudene vid an technicien, e gout a pez a c'hoarve ne vek gouvet d'ordin PV discard klein vid bep sort da begou, mais a ouejou so moen d'or so technikou de zispen ur c'hlin, ur c'harz, tamm met na vu fait laket ze war wel benefin. Mais an technicien da zo laket diez rag just a deus un tu ve a deus ar c'hleuchou a zo skarzet d'un doare lezen, barz ar lezen, a neuze vegret un diskleriadur evit d'an DDTM pe meur ame, a c'hoaz ar chifrouze ne veke roet dandu da labour war an dachen. Neuze zo un dra non eus ket fin, ne ket neus ket be respond ebet deus an ar stad evit andrase, a deus un tual a zo tout ar pez an evek e golet neuze a re a skarz klejou mez lezen, a neuze meur a doare zo d'ober, vel peus laret tu zo skarza un nebeut metradou bep bloaz. Hag neuze gant ma ve da skouer gant ar pak a politikerez Europa, vel kemeret skeudennoù deus an oapl, hag kenveriet ve bloaz da bloaz. A neuze fin ne veke merzet e za divarvel ur c'hleup rag ne veke kenveriet ur skeudenn deus degvlaso gant bremañ. Neuze tamm e za divarvel a den ebet na larnitra. Pe da skouer ne ket just a ne ket mestra kaout ur garz hag un nebeut gwe. Ur garz a zo sanset gwe a zo, me bez eus Kelve so kreistre gwe brasor kistin dero. Setu. Hag neuze an doare da skarza ar c'hleuchou fin kircher ep ma fe golet e tamm skarza tout an trao bienor a zo dindan ar gwe a tamm et teud a veza gwe en ul linen a zen e veke ken gret eus ur garz du temps neuze zo moyen trocha setu meur a doare mez lezen zo d'ober. Macédine, tu es là où on est, et rueltos de Verlanger. Macédine, tu es là où on est, et rueltos de Verlanger. Ah oui, je l'ai dans mes dieux, où ton salwa bordaré. Gondo guisca manchou d'iriot, oh et foutu la dantes. Gondo guisca manchou d'iriot, oh et foutu la danteles. Arigozo warole, oh matresse nes dienes. Arigoza gavilier. Après le maï nos hermonios, Arigouz à gavelier. Oh, après le maï nos hermonios, oh, classe d'or d'Ario,
Medni a gant de wagezan so, Penny raye guapene. Medni a gant de wagezan so, Penny raye guapene. Barber mandi a san so, la 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 la, la 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 la, ou barbe dani raye. Komzarit barz an enklas deus ar fet d'impliout a c'hoat a zo ar c'hlañioù de produits energies, men afin de non-doman da skouer e komzit un tamm de skouer plouaret. Gal a rafes laret hir ordem war skouer plouaret a merez plouaret a Nibras Denis o kemer ar goz un tamm an enklask. Ya, ze zo unan eus an diskoulmou a zo lak e deplas evit mirout ar c'hleujoù. A neuze rei neuze un dalvoudegez d'ar gwez zo ba ar c'hleujoù a fet vraiment a he momokojal aran evit da laborer douar. A neuze e plouaret hag zo belake deplas un dra ve an vet bokagenez hag a zo unan eus al l'er Ionemeta e France e l'er ma zo belake deplas seurt programmou hag ze adalv neuze ar gumun a vo o implijout koat ar c'hleujoù a neuze a zo troret d'un doare poelek a neve ket troret ar gwez a bez da skouer hag setu un doare Divar et vein que de rasket gant al lamier petra glisse quoi. Setu. Neuze miret eve ar c'hlum, me a tapet ve koat hag ar c'hoate ve gwerzet evit mont ba tomerechou ar gumun. Evit savadurioù publik pe meur me. Ze zo un dra e pleuret a za matre hag gure on eus bet technicien nou o lar e brao klinjou ar gumun hag e vezont troret mat, gret ve mat var o dror hag ze zo un dra a zigaso a ran a talvoudegez var l'er. A bezo an dra a gozeit diwar iben ban enklask a zo interes an davat e peso c'hoarvet e daouvil pemzik a reolennou vi pezel just war diskar dispen kleñioù girger a zo chanchet a live en Europe hag pez neus digaset efejou fall ben e fin. Ya, ze zo une histoire ne ket nevez an afer gwezet ve hag bez studiadennou o lar an drase, me gure e neuze daouvil pevarzek daouvil pemzek zo be chanchet ar PAC, ar politik erez, Europa, hag bez eus erfin eus bet Europe guden kenti. Hag e be chanchet ar reolennou a ne ket bet displeget mad peta zo bet c'hoar vezet. Neuze laret zo bet a neve fe ken deus surface agricole a Hircher. A neuze gret e gouzout ar PAC ave fin reiar a han vez an hiver a devezarat zo gant pepini. Neuze pa zo bet klevet an drase a laboren douar o de jonget ba ma vet tenet ar c'hleujoù deus penaos a arjedadenze e kolin yal rajou e kolin a hant a blamour meus gwevar madachen. Hag ze ne oa ket gwir tamm ebet, me fin e be fin setu displeget fall a ze zo ar pez zo bet komprenet war an dachen ar gurene ne oa ket ken deus surface agricole, me estra oa tu ouz pena ar gwe bar jedaden evit kaout a yal rajou. Setu. Ze ur square deus ar melestra. Oan ket ba memes kombot, me ze neus laket an dut de ben folit an bien a de ziskar kalz a girji. Ya, hag ouz pen ze, sanse de oa ar PAC ze da virout gwelloc'h ar c'hleujoù. Ze zo ar pep gwella, quoi. Neuze deus un tu zo belaret ar c'hleujoù ne vin keken deus surface agricole, me deus un tual arabat e skarzadenner hag eo daou miro d'ar c'hleujoù. Neuze peta zo bet c'hoarvez a laboreren douar o de jonget, red din skarza ar c'hleujoù buen a rog ma fe deus ar PAC nevez e daouvil pemzek, evit ma neve fen ket renablet ar c'hleujoù, modal ne c'halin ket skarza ne mui morse, quoi. A setu a ze zo bet neuze studiadennou o lar, nous om ket pet kilometrajou a c'hleujoù zo bet kolet etre daouvil fin pevarzek pemzek, me ze zo bet sa préhistoire hag kolet zo bet kalzik, quoi. Hag un dra diouean a zo barz an enklask kozet ve deus ar fibre e breiz
Ne kubet un dra gwalvad evit ar c'hlañoù, evit ar gwe an traoù zo begret revuen a liez ben ar fin hag me eustra dern zo bespontet an ur jonjal bon. Kuit de eve fe ur bar benaket o kouean war an ur jalen ouel e di allez tro an gwe tout hag kuit de gat problemo si tu zo e bet zo bet un drasti war girja. Ya hag ze zo pozus da la ye ne ket da labourerien douar hebken a zo skarza le jou hag pa ve da skouar savet tiez pe traoù fin savadurioù e leiz e ve meur da vech diskaret kleujou hag ar fibre a zo unan ane ne vezont ket diskaret pen da ben, me gure 107 e velaret gant are o stalia ar fibre e daou e fe kempenet mat ar gwer hag peptra an ur jalen a zo ba an hag kizik kenan. Neuze ma kwez un dramenak varnan e ker kenan evidat kempen a tout. A neuze 107 e da bepini da kempen ar gwer a zo var edachen. Me ar pez a dalv e gant ar gumunioù pa zo be ruet ar fibre, kaset zo be postelo d'an ol la red e deoc'h trocha o kleujou, red e fe kempenet ma peptra evit ma tremen fe ar fibre, hag evit a reno deus ket gred e be kaset mekanikou da droa. A meur da vech gred e bet fall kenan traoù hag a vechou memez skarzet da ar c'hleuz evit lar, bon, ne meus ket c'hoant kudennoù, neuze tenet vo peptra. Hag rewal a zo be fin red e gouzout pa vet tro ret ur garz ervez penaos vegret e ne vo ket fin marvet vo peptra da c'houde quoi, ma ne vez ket gret mat e nez ar vich ket davant. Ar pez zo be a zo dedenus hag a zo marteze jonj din diez da gompren d'an ol e ar leujou a zo poezus evit an ol. Ze zo ar leujou zo poezus evit an endro evit ar penaos cheñchem an in, ze zo un dra un arc'houez a zo poezus kenan hag ne ket just fe da labourerien douar o unan ober var edro. Neuze ar pez a ziskouez mat an enklask ar fin perag ne vez ket jonjet d'un doare olekor, perag ne vez ket me orme zo lar forz petra, me perag ne vez ket gret var dro ar leujou gant ar gumunioù pe gant an departamentoù pe me orme, pe perag ne vez ket meur a chikorioù pe fin meur a dra ave fe da laka de plaz evit klask gwelad an traoù hag ne ket nemet lar arabat diskara a d'ur da velet penaos en emzi merder, quoi. Perak pas kavout un doare da viour d'ane ave fe mat evit an nol. Hag a chikourfe a labourerien douar en o labour hag dentual mirou da ar gwe evit buez an nol, quoi.
Wardro hanter kan a dut oa be bode de kalak d'ar zadorn perwarnugen a vis revrer, gant ar strolat kleñioù hag a voda o bern difenerien deus an argoat un tamm partout barvro, tud deus kalak, deus peiet, deus berien, peroaz deus broleon, dalc'het vet da zispen kleñioù a girger e pebler ar vro, distrujou gret mezlezen gant un nebeudiniennou alice, herve tud ar strolad hag ar c'houlenn ur mor a touar war an disk ar kleñioù. Dem kreiz ergelc'h an dibunadek a oa bet en desi. La fait semblant du coup? Ouais. Et c'est-à-dire qu'elle a la place de... Ah ouais. Sur des mouchards et des dames, on ne voit plus pas de chemin, que des mouchards, des hommes, des demoiselles, des orphelins, Galactua, de la misère, et les romaines sont tremblants, et les pavés sont semblants. Lardi aron azeo an toulat labourien douar zon an vodedie e kichen ar vodadek tal antiker ar sentiment zo zo ar sort enebiez a hetre deus un tu labourien douar hag a zispen fe kleñioù forzh pegemen mateze war an fait hag deus un tu al tud hag a zo klas tampenant difen an traoù penons mo an traoù bar vro. Nous on ket blanc matrez in deud vid gouzout muior petra a sonjom quoi. Hag plus a rafeit dim mont d'ar an prejout an to a komz un tammig deus ar pez o belar de bremei gant Jean-François. Ni nom ket a hene bar pezantet evel just. Erwan puandre deus kleñioù speiet. Toma a reom vid un doare, d'ober vardro an doare, dija da penoz da velou d'ar pezantet o klas beva deus o labour a tout. Et ket nemet de portret ar reuioù, mon a rom un tammig peller var penoz var prezegen, quoi. Mais nous on ket. Damzon j'arrive zo deux dija, zo deux duit damzon je classe comprenne perag ema en maïe. Ne ket tout da labourien douar a raforz peta benefin a zispen kleñioù marteze ouejou betegri. Oh ben non, e pet parez a bouy daouvloa forz penoz on eus remerket un dra, e pet parez forz penoz bezo pevar, petri, hag etouez a repin vidika ouspen, hag a raforz petra. Setu, hag a realm, ma foi, non, o deus 12 ans, vid en endro, a tout. Mais non, bevech andraze. Tri peper, hag andraze o trawar vit sautra tout ur gumun, blam diskouezet de goude vel ur square un tamm, eus gret andraze, posib e ober andraze, ober a ran a hevel memes pa ve difennet an traoù, difennet e distruj kleuzioù forzh penoz, me neus dene bet de DTM, pe kamr labour un douar vid mont var an dachen, vid penoz konstati an traoù, quoi. A vechou e c'hell c'hoar vezout, mais non... Puis gwalier ar veret en inket de gwaldom alies de vant war an dachen mateze de welet sel arrez o bet dispenet un mez lezen alies ve kavet meska meret a zo kalz labourien douar mateze? Ya, forzh penoz ur vejistrujet e distrujet. Ralaouech e c'hell ar mont var gil hag atsevel ar kleñioù, mageo San Nicolas du Pelem, là, bezo bet saprereuz, là, mab ur mer, pezantet ur daou, noa skarzet, kleuzioù, mais un chou don, un chou treuz, distrujet o bet ar kleñioù, distrujet o bet penoz an a chou don, an a chou treuz, bon, et des rebelles ar vechman, quoi. Ar veje oa de rebelles an traoù, a ben ar fin,
ar mab hag an aotrouner ben ar fin deus o doa ranket at sevel traoù quoi. Mais bon, ralaouech e... Ralaouech ve kastizet an dud. Ya. Bon, ralaouech e yak ken pel an traouie. Ya. San Nicolas là, ouais, mais bon, possible quoi. Possible hag bon ben an dilenidi a war trao, mais ne fel kedeo ben là, ben non, a rabat ober an draze, pe tramandra, pe gwarezi ar leuioù, a gwarezi an emdro gant dre chikour ar plu, blam possible, là que place kalz trao gant ar plu. Mais bon, Ya, pez ave goulet gant ar mateze ve fe... Ben a fin bat pep PLU, pep plu votot gant pep kumun e ve fe gwarezet ar girger. ya, possible. Ya, deux dewa san nikoudem an devezal là, kuzulier ez meur pen ar bet, a hi doa gwarezet ar leuioù ba re farez ba neve. Hag displeget de oa propik penoz ober an trao a tout. Ben an doare penoz i doa gret an draze. Hag ur skouer dreist oa possible. Hag tout assemblez quoi. Laket i doa tro dan vardo an daol. Ben penoz an anezidi, an peizantet, an dilenidi. Enfin bon, tout an dud ben ar fin. A possible. Mais bon daouek kaout ar youl. A pas kaout aon. Ze ve gret nebeud mat a baroujou em eustra pe tamon e ral tre. Ral a oa. Pe t'ave fe moen d'or c'hoaz, martez ur goulenn diouean vid gwelad an traoù. Votet de oa bet la conf, la conf labouret kalz var an draze, les mesures compensatoires là, européennes evit chikour e bit broud ar peizantet ben... A ziven an endro tampedam. Setu, ya. Hag an draze oa bet kresket oa bet ar 100 mat. Hag kresket oa bet eurvech ouzpen la ne bet devezioù zo. Mais bon, ne ket tout dre yachan, quoi. Dao e dija, non pas touche, deus a pez a zo dija, quoi. Vo ket oed arran vid distruj. Oed evo arran vid at sevel trao, vid mir ou trao, mais bon, a pez a velo mirio, là, et force petra, quoi. Et skarza, distruja. Non, ket des hommes arran vid ober trao emose, quoi. Ya deja difen a peso hag a zo en ur stad farlawar ben e fin a girger bar vro a zo en ur stad farlawar me eustra, quoi. Ya, hag ie, kleuzioù a klas lakad an draze war vellier, et penoz eskolioù labourerien douar, nous force pere, labourerien meuraini, matrez kelen d'andvezioù, var an emdro, quoi. Mais qui tout, kelen, trao var an traktourien, var a gounidou, var a... mais... a bep sar trao, mais ie var an emdro. Blam dipoen, neus nitra. Neus danvez ebet var an natur, bar za skolioù-se. Mais ne bet a dra, quoi. Pelec'h an moment gi a petezo dirag am daoulaget. Ben, bon, au ferme de Handézard, je vais prendre dans tout de Broléon, là, de Stolé, de Sizun, à Comana, on a décidé de la ligne. Ligne, pisel leur diet, ma façon, passe vidor velvelard in galak tourto ligne, zo mal hardi via moch, figure zo, bon, l'encadre chimie, vraiment, enfin, calz drouvat, zo, à Dremena. Deus a bouet ba mor. Aze a ta de guerre or pemor gant tourto lin vid hendal. Nan am décide d'orze an un labé de romdup de neta an douar, mais golrezma mat pa ven dour ma raglo. Hey en dour dus tu treus ket trao. Ya pouez trao zo gant an park. Ah, neus man e var parkin, quoi. Ah, hein de la lin. Mais mis meurs rog lin ve hadet pe goulz. Hantan mis meurs a hantan mis ebol. Mais on m'avait le soir, so bet diza a déjà a herz soir.
mais chom rentant même ça, mais anan chom an dour ma façon zo a bar bodet o bodet, hein, une bassine in galak, on so o bodet bin ma façon microbassine, a hendal ma velesket courage, mais gwechal l'air girgi hers a girgi fes me gold in anis war peut on se explore, hein, à malin hers et le talus une raison neket rien le talus mais à hers et hers loin hers a blay vis gweld a blay mais hers zo empêche ma façon, hein, anan à hers et une galak la haie bocagère, hein, puis Rien gant gwe oa non. voilà, mon Niralouz de Réglan. Distinct. Az ebet be rasket a helve, mais zin ket mezlizen geo? Peso begret amañ... Peso begret amañ... Zo mezlizen, ben fin? Ah, non, Drenning d'or, man ran ket tout a park, man ran ket me hardez a park, a toin pemzet e gout a hardal, n'en dre d'or, mais golrez tout an bod ran. Zezevel pevelaket lizier va parkeia, bon, ve une autorisation de 10 km, anan ran lakrinan per bem kwish, ba mam spark, tors de anti, hein, tors de ferme. Zezo mermot, o veche gret den betei de roilas, hein. Mais in bezouet dans tom car bezotut ba manifestad, hein. Mais presoin de skoy, hein. Der an pelgoms de mer bin kalga Jean-Yves Rollen, an un ard de mahado tom en devez ben hos. Just war pe oa dut kerzel ba strijou ba ruyou. Te oa gant tout le tudel ba meri? Me oa bar meri tiskuti gant Jean-Yves a gant Morse, a gant Real, gant Han, a Kefrinek. Mais d'accord avec gant tout dut, hein. D'accord avec gant am. D'accord avec gant Real. Mais pez me zaouen Jean-Yves et mer, hein. Owen mef pugur i parkeia zo talkichen. In retraidement bre la zerding, pez me zone et ref i zouar de firme de rem quoi. Mais oan dion te wa ni yong de stolé. Wa kozin meus gantan gwel manan kozin madan gantan daouz so. Mais peus bet pelgomz de prefet de Bouguenec de l'Ardan, bon wa ziwal dustu a machine Viske kleedkin. En in die hand dicht de zeger der beur, megafni a prefet ne lardé pe Jean-Yves a mer, mais Jean-Yves zo kamer gant prefet. Ket zo komz zo pez mécanique oa... Ya. Oa duon... N'en koutet ne ket begwelt, car antenne 2 à la 5 oa change de zone m'avait fait une kleed, mais n'en ket kleed, a gis n'en ket deut. Ma tren gred en ket, mais... A duon zo bet dispenet Kleed meus balohug zo begret. Mais o ven gis, o ven 2 cm per 1 cm diamètre, dro non 10 secondes avec les secours de l'endouar, hein, 20 pelgante, hein. Film mené déjà. Putain, fait moins d'or. Causé el rock a discuté de hout, car peut-être que gouvet. Beizante. Ziza hatro, car n'en ket de l'art pleinement au bon, hein. Peuvent celles de la pousse dans des jumelles, oui, encore en mode velarze une raison. Avec que j'ai l'autre. Mais ma fais au vor, au vuzel, puis un tracteur gant un tonalisier, avec j'ai l'autre. Mais adressé, ma negozé est-ce que blombit zo kalz paysante neus bet non malureset, neus bet non grouget petrogis. Blam n'en ket negozé in kekin, hein. Mais vij gel vecho, vij là over de vel a veur hemad, mais im oa de gozel gant enal, gant endez divermez, hein. M'avec et kozet, m'avec explique d'un trou velvang, n'en avait problème. A pavel strogis, même ça, un gred in yet kal, vers nature, quoi.
Justement, mais au lardin on cause les enneaux à tout bisous lardini Philippe Roland de lardini et Dream Food ma vie problème avec pesticides à tout à couscoud bin muscosé pas de pelle pour bidon tibi aliste quand médus des années ça also cancer à guisigle à cancer prostate zo mur vers baisante vivareal mais rien que foot qu'avec Huiset. Lisier ve Huiset. Lisier zo Huisfal quand un azote ne sket NPK ne sket hein. Non, bah gisement trop. NPK, azote, phosphore, potassium. Ludu. Ah mais gwell helak de son mode tei beurre pe tei ir pe tei mort place là NPK hein. Mais bon vechve là que calce hein. Mais Varze va NPK neus ket c'hwez. NPK neus ket nitrat neus ket En effet, je vais gwell blavi jou l'air. C'est C'est là kleid peus un tam reportage a oa kreiz an tam manifestad e oa bet de filmis revrer e kalak ozet gant ar strolat kleñioù. Kleid peuzi penat koz gant Juliette Cabasso-Roger deus ar media dizal splan et diwar goust an enklask diwe an gret gant splan diwar ben a c'hlañioù hag ar girger. Penat koz da glevet pendeben war Radio Breizh pik BZH hag RKB pik BZH. Keno hentan!